Kapitang Inteng! Ay namaray, isungarod ako nakken kaajakon kaya ti makichismais. Tanaga dun ti marites dito'y barangay tayo. Nay, kat anya nga ron ti kayat mo asawan ngay. Kayat ko asawan, saan ako nakanayon nga umay dito'y tersina. Taapay mait. Nagado dagiti umay amarites dito. Wen nga rod, adudan. Pasaray 5, pasaray 10. Imbag ano gumatang da. Gumatang da magkiday. May bus at ilakok no may da. Kahit siyak ngay no umaya. Puro utang mat, no sika. Sapay umabot iti makatawan sa kagbayan. Diyak man la umayan tanay. Mababain akong maray. Ay, kadakan ka dayta. Desisyon mo dayta. Kahit maudi nga ron ngal daw mo dito yan. Wen maray, pulaws, saan akon nga umay. Nagmayaten tuyang. Daytan, ti kamayatan a desisyon mo. Saan ka na mapanagistambay iti tirsina ni Marikwanang? Wen badong. Nasayat mo, tano mapan ka iti tirsina na, ijay mo niyagmalmalam, di kan agawid. Kat siyak nga asawa, mabisbisinan ta di nakilutuan. Saanen a mapasamak dayta. Makaluto ka mat nga rodan iti husto nga oras. Katwan na. Malinisan matan na ti balay, tanay, nakataptapo kain. Wen. Kahit, asino nga rod itan, ti mapan gumatang iti kasapulan ta. Ay katsikan a. Sige, siyak nga rod amin. Talaga ajakon kaya tirumwar. Hay, agkaiwara dagiti maritais. Siyak to pa'y ti istoryaan da. Narigatal. Tuyang, tumanalyaw ka iti tirsina ni Marikwanang. Nagado a babae. Maritis amin dagita. Wuna. No anyaman nga tana, tis istoryain da. Ay, aguray ka man ba daw? Ninsamot mariba ng jay may sa ijay. Wait, isaw ngagpaisaw. Ha? May samutan amaritais? Kaawatan na kastan Ay, paliiwak man. Oy, di mo tultuladin ida tuyang. Si Mina ka lang arodin iti grupo dagiti marites. Iswadi mon sobyan. Naulimag manan dito'y tersenak maray. Wen tanagawid gaya man dagiti marites. Naibusan da iti istoryaan. Kunak man numapanda agluto iti kanon dagiti asawa da. Papatsam mo na kita marites. Ay, no siyak mare. Sa anak ama ibusan iti istorya. Ay, ada pa istorya aya. Ay katado Naa, kunak man nun alpasan ta nagperiod kamot itayan. Ay adda pa'y tuloy na mare. Nagatidog mo day ta nga istoryan. Awan samot pagpatinggaan nan. No kayat mo, ituloy ko pa jay istorya. Ay, malamutan, maray. Nasa papay. Apay di mo ilutuan ni Kapitan iti kanan na aya. Ay wan anya. Ay, agawid ka pa ay. Sige mare. Masapa akto nga umay inton bigat. Ado, ti istorya Mangantayaw, nantay. agluto akpay laeng, kwarog. Siya akong tinaglutaw. Tas saan da ka mata mauray kinianggal. Wen nga rod, na malumanak meten. Mabisinan ni anggal kaw. Agong ungay. Permi Ay, imbag nga rod tada ka nagluto, kwarog. Nay, addamanan ni Mariba ng ijay tersina ni Marikwanang. Wen nga raw, inaldaw ditan. Agmirmirian damay. Sigurado, agmalmalumanin dita. Ay, ibabawi kong di imbagak sa anak amapan ijay tersina ni Marikwanang. Apay ngay, Umapapalak nga raw kin ni Maribanang. nagbit mo tanyag baliw dita panunot mo. Ay, mapanak makimirienda kin ni Maribanang. Ay,
Kahit anya ngayon tinapasamak, Maray. Ituloy mo na dya istoryam. Ay, mabit laeng. Tani, sumungsungad ni Marituya. Ne, umay magayam dito'y tersenak. Kunak man no kuna naasahanan nga umay dito'y. Umaymat. Sigurado nga umaymat makiistorya. Nay, Marituyang. Kunak man no kuna masan kan nga umay dito'y. Ay, Maray! Imbabawi ko, unday ta nga imbagak. Nakita ngamin ni Maribanang. Ay, kahit agtugaw ka dito'y abay ko, Marituyang. Tagistorya ta. Kaun, makimerienda akmeten Ay, katuwan ka. Nay, Marikwanang. Ikam ni Marituyang iti merienda na. sigay. Ibagam na niya ti kayat mo a merienda, Marituyang. Agyaman ka, tada mangilibrikan ka ita. Ay na. Nagmayat gayam ti mailibray ba daong? Asinaw, tinangilibrikan ka. Ni kumarik abanang. Di ka lang mabayan niyag palpalibre. Kay kumarik mo. Maudi day ta na. Na, apay kumaamaudain. Numakitak tumanin ni Maribanang amang mangan inton bigat. Ay kit mapanak tumanin agpailibray. Nagpuskol day ta rupam. Kumarik nga raw. Kung nagmanok ko na masaan kan ama panigitersina ni Marikwanang. Nagbalo nga raw daun ti panunot kaw. Ha? Gapula, ang iti merienda. Libre ang merienda ko naman. Ay! Papanam, nanatuyang. Di taman tersina ni Marikwanang. Kapampanaw lang dagiti marites iti tersina na. Nagaduda. Ay kit mayat ano pimanaw dan. Kasla, dasamsambutin da. Ni kumarik abanang, sigurado amapanmanen ijay. Diyak mo nakita ijay. Nala daw siguro basta, mapanak agpailibre kin ni kumaray. Warag. Abayanday. Dito'y kapay labalay. Tamapan kami ag-date kanya Uncle Mo. Aya. Wen, edit na kano ni Uncle Mo. Ay katuna. Tapnusan la aday ta makis-istorya iti tersina ni nanakwanang ti ayan maun. Inal daw kay Jay. Isu amay sakamot nga awagan da iti Marites. Ha? Isu amay ata i-date na ka ni Uncle Kao. Sapay ko matabagbagaan na ka iti panag-date yao. Na, Pagpalibriam kumangay, awan ni Maribanang. Ha? Na, apay nga ingata. Nauman nga gisi istorya. Ay, ni kwarog ti sumungad. Ay, agdamagakman kan ko ana. Kwaraw! Apay na. Ayan ni Antime. Antay di balayda Saan nga tanga umay dito'y tersina ni Marikwanang? Saan? Tadda pa panandakin ni Uncle Kao. Ha? Sa dinungay? Ag-date da ka now. Nangag mo, Maray. Ay, awan nga rod ti mangilibre kanyak. Ano kasta? Akat agawid kan Ay saan? Urayat dagiti marites dito'y tersinam. Awan da mo laeng, sanda ngay mimay ditoy. Napanan nga tandagita amarites. Jak mo Tainal daw mo ta nagaduda nga umay iday. Itala nga awan da. Unay mo't tinday ta tuyang. Malumain, di mo't lagawin dahin. Nakatugaw mo't latan iti tersina ni Marikwanang. Ay, aguray man tapok kawak. Tuyang! Tuyang! Ay, Diyos kay. Di pa'y tumalyaw, mate. Di nakngatan nangag. Winaw aging tutuling manahin. Sigala ang ti Marites ngay may dito'y tersenak, Maray. Wen nga raw. Anya nga tan ti mapaspasamak kadagiti Marites. Naglumlumangan dangay ngatan. Nay, sumip nga tan, Maray. Nasa papay. Kan itay payapukpukawan na ka ni kabadong. Di mo mangagaya. Nangag ko maray. Ngam aging tutulang aklaeng.
Agawid ka kanon, tayong kagluto. Sige nga raw, agawid akaw. Umayak tumanin inton bigat. No may adag iti Marites sa padam. Umayda, sapsapa ito. Apay adi kag sasaaw ba daw? Diyak kaya tagsaaw, tamakapungpung tutak. Adun adara sa pinukawan ka, di ka pala agawin. Yak nangag tipukaw mo. Imposible nagpig sa ti panagpukaw kaw. Di ka din agong ungot ta nagawid mo teng. Mapanak man nagreklamo kini pare inteng. Ay di mapangkalat ta. Ireklamog man dagiti padam ngag malmalem amakin in istorya. Ay katanya ko mati aramiden ni Kapitan kada kami ngay. Dosaen na dagiti Marites akasken ka. Umunag ka, kabadong. Aday di opisina ni Kapitan. Kunak no awan manain. Ada. Inak man ireklamo dagiti nalaing asumarita diti barangay. Dagiti Marites kunam ah. Wen, isuda. Apay nga ireklamo ida, kat may sama ni tuyang mo Marites. Kaya't kung nga rod niya ireklamo ida, taday tala agmar Marites ter aramiden da. Awanain, nasulbaran ti problemak. Anya nasulbaran nga ibagbagam. Ay kat nakasarita kun ani pare inteng. Bagbagan na kanaw dagiti Marites a perwisyo iti biag dagiti lalaki nga asawa akas kanyak. Kahit, Awanin na. Saan kayon ang makapag-Marites? tila ireklamom si kabadong. Isulaang matiliw-liwak tag Marites, lapdampay. Sobra ka mag. Tay, rumwar kayo ta, ha? Sa nakarumwar, tagungat ni uncle mo. Una, tadagitin tupay babae ana isem nga agmaritais, inungtan na idaamin. Inungtan na ida? Unan tay, kastoy timbaga na. Sana day tagmarmaritis yung unan niyo. Tulungan nyo kit di dagiti asawa yo. Kan dagiti anak yo. Una na. Uray mula imban nikas. Kastamot nga minti panagungat ni Uncle Kao. Uray la dumakkel dagiti matana. Ay, una yan. Ket bantayan mi kanaw no adda dagiti mapan agmaritais tapagawidan may. Bawal ang ti chismis dito'y barangay tayaw, antay. Ti problema ita, sa anak mo't amakalako kwarog. Amumat, akaadwan ka dagiti customer ko kat Marites. Mabalindalat tamat ti umay gumatang. Sakbay nga minagumatang da, agi istoryada pay. Maurnong dan tumatan no da makita da kakadwa da ditoy. Ngam itatayim bawal ni Kapitan Tagchismes. Awanan ti gumatang. Nimot na natuyang ti umay gumatang. Umay laang man na naguray ti kakadwa na Pagarup na siguro akit umay ni Antime. Pinaritan ni Uncle Kao. Agtrabaho kanulaangan ni unag ti malayda. Waraw! Ni Antim ngay, nalpas dan anagday kini Uncle Mau. Sana nga umay dito ni Antay. Na, apay ngay? Imbawal kanungaminan ni Kapitan dagiti agchichismes. Ha? Binagaanan ni Uncle ko dagiti maritais. Kasano kayo itan ngay maray? Ay mabalinti umapilakin ni Kapitan? Padasam latta, agpakaasi ka. Nangabak ka, badong. Talagang imbawalin ni Kapitan ti agchismes. Very good! Na, talaga napigsa ka kini kumpare ma. Yahoo! Ay, una yan. Tauray ka la lumagtaw. Naragsa ka gayam. Anya langan ngay taramidak ngagmalmalong. Ay katag tinulong ta. Kastamot at talaga dagiti agasawa tuyang. Saan adi makichistis Mr. Aramidam tuyang? Nay, papanan nyo kan ni Kabadong maray. Nakaigam kay mo titi basket. Mapan kami ijay bangkag maray. Dahito basket nga igam kinargaak iti balon may. Ijay kayo na mangal daw. Hey, wan maray. Ay, wan gayam.
May dagiti marites dito'y tersinam. Saanen? Makitkitak mo't idan at tumultulong kadagiti asawa da. Kan dagiti mo't daduma, aw-awirin da dagiti anak da. Kasta aya. Kat si kamat, tultulungan mo't ni kabadong. Kahit ni kumarik abanang ngay. Tultulungan na mo't ni kapitan. Ay na, nagsaya atin ti kastoy abiyag tuyang, naimas akanayon ti sidata. Ay, katuan na. Kasano nga main, kat masirib ta, badaw. Datan ti kasiriban dito kabildatan. Sige nga rudan tuyang. Mangan kamutayin, tapno makainan natamutayin. Kahit masapat amanan inton bigat arumwal. Wan badaw. Ay na. Ay, nagimas ti sidaan ta. Fried chicken. Wen tuyang. Ay nakastoy kumakanayaw na. Kastoy akanayon. Gaputa adda trabaho ta. Ay katun atuyang. Anya nga tanuin naggumatang ita arabi iti arak. Daytay kumaredwain. Amangan nun ang inamag. Saan? Tay nalakalaing tigatangag. Ta uminom taman ita arabi ay. Tapno makaturog ta dagaw tuyang. Barikwanag, nakitam ka din ni Marituyang. Saan nga rod mare? Jak makitkitan. Pahinga ta. Hamangan numasakit. Ala, mangrikap ka, Mare. Tain ta sarungkaran, ije balayda. Ha? Saan ka de, asigo na kastoy ti aramidan ta? Ano di ta makitkita ni Marituyang, inta sarungkaran. Nga uray pa'y mangrikap ka dito itersenam. Ni Uwan, maray. Nalangaraw mabitlaang tamang rikupak. Tain taman sa rungkaran ni Marituyang. Nakakandado mo tiri daw da Marituyang. Win nga rod. Napananda nga tangay. Ay, uray tupay ni kabadong kajak makitkita. Uray siyak, Maray. Adda nga tatrabaho da. Anya ko maatrabaho, kat saan damutan nga agbangbangkag, tawan pagpuunan da. Ay, nalabit nga da panggadanda. Isu nga inal daw da arumrumwar. Mabali na kasta, Maray. Ala, intan maray. Baliwan tan tumanan ti umay. Bareng maranaan tan ni Marituyang. Tandaan nam dito akayaw tuyang. Kainton sumipngitan. Dito'y tanto nga kita. Nawatam? Wan badaw. Mala, agsinat ang arudain. Agpadaya ken agpapagatan ka. Ta agpalaod ken agpamyanan. Okay? Okay, badaw. Amom Jay, nakitakda na natuyang ken tatapadong iti parbangon. Ha? Parbangaw? Nakakitaam katakwata. Naglugan da iti tricycle agpailidan sa, Jay. Malagi pong agpaiswaw. Apay ajak makitkitan ni tata ba daw? Panagkunak. Adda trabaho da ije ilay, Jay. Iso asaan ta makikita ida. Di nasayat no kasta. Tadikat kanayon nga umay dito'y balay ni tata ba daw at dumawat iti taraon. Uray nga rod ije balay may, kanayon nga umay. Agkuskusilap lang nga rodin ni tatangkaw. Saan lata makadlaw? Nalabit nga da trabaho da itan. Iso adidan agdadawat iti kananda. Nagsayatin nga no kasta, Jay. Nakainanatamot tayo. Intan iti kusina, tagluto ta. Tadito'y kanamangan. Kan itad kunto matan titangdan mo anang tulong kanyak anang ayaw. Buwan, Jay. Mapantang rodin. Ngay. Mga anak inteng. Aguray ka. Arak mo't day tayo gamaw. Un man taawi sa kumani paribadong tagsat kamay. Saan abali tandamot ginatang ko tanpulots. Anya asya. Kwa,
Saan kami ngagbartik? Basit laing. Sige. Ang awan ni Pari Badong, nakakandado ti balayda. Da. Napananangay. Una niya. Nabayag adyak nakikita. Ada siguro trabaho da kan ni Marituyang ijay ilay. Iso akanayon da amasapa arumwar. Ay nagsaya atan. Ang ala. Saan ko pa'y nga raw, alokatan da ti arak tayo ray ko kani Pari Badong. Ay, adalatakan ka da ita. De pulutanan mi kuma. Sidain talaangin dungo. Gumatangak to iti sa bali. Sige, intay. Maragragsakan na ka talaga ka ni Pari Badong. Tadagaya mong trabaho da nga agasawa. Mayat! Sandan nga agbisay. Kasan nga kumaroy nakakasiya paswa. Limusan na Nagpiwis tangiwat mo. Limusan na man. Tapno aday gatang ko iti kanya. Bagpay kanyak, talakaya kon. Ngam napigsak pailang. Isuwa sige, ikan kay tilimos mo. Mabitlang takaw tak tipulsak. Adoy. Ay, agagyaman nakagsat. Talugasot dayta. Imbag lang ay gatang mo iti kanem. Sige, nakon. Yes! Talugasaw! Ay, yes! Palimaos, pasang, kasyan nakuma. Ha? Kasapulak ti pagplitek. Agbakasyon niya ninanang kuya sablan. Kahit di nakmaisuraw tawan pagplitek. Siyempre, kaya't kumati sumuraw. Isong agkidawag iti limos, basang. Ha? Agbalan samot day ti alakay. Alan basang. Limusan na kuma. Maasi ka kanyak. Sige man laangan, mabit laang. Oh, ato ti 20. Ha? 20 laeng? Ay nayunam kumapay iti may sa 20. Ha? Sige, nayuna kun. Kaasi ka man. Ay, kasya na kuma. Limusan na kuma. Basa. Sana kon makatrabaho. Iswa limusan na kuma. Kasla napigsa kayo, paymat, nana. Nakapsuta ko na manggod. Napigsa kayo, paymat, iti panagkita. Nga uray kubo kayo, nana. Ay, nakapsuta ko basa. Diyo ka di mayunat, day tabukot yun, nana. Ngamin, nakadumog kayon iti daga. Ay, saan nga rudan, basang. Kasla nakapugiit kayon, nana. Unrud, iswa limusan nakman basang. Sige, mabit lang takautak ti bulsak. Aha. Oh, at titulong ko ken ka, nana. Sa nga gasot. Ay, giyaman na basang. Giyaman na kunday. Ala, inakon. Ay, daklat at isang agasot ngayon tinda. Ay, lalaingak pa'y tiagartay. Tapno adaw ti maasi kanya. Ay, ikubkubuk pa'y. Tapno adaw ti maasi kanya. Aday ta.
Kubuak unayan na! Palimos man, padak alagay. Sakti pagkitawa mi ti limaus. Si kangarod, di masabat ko. Mala. Tangay nakakaasi ka. Limusan ka. Imbag pa'y kanyak, tadapinsun ko. Agyaman no, kasta. Ikang kay ti duwag asaut. Mabit lang nga. Atoy. Agyaman na ka, padak alagay. Ha? Nalintag ti panagsaam. Hindi to tigargar ka itay. Ay, kastuya ka talaga. Tigar-gar ka naglimpyo di boses ko. Aya. Malangarudan. Inakaon. Tagur-ura yung kanyak di girlfriend ko. Yay. Tiske, nalipatag matay. Dandani ak nabukeng. Imbag lagi din takila at ngintigar-gar ko ti boses ko. Kadinak nabukeng. Ay! Ayos ba daw? Ayos na ayos. Ang saya-saya ka. Adda na palimusak ka 700. Ay, ure siyak tuyang. 600 mat kanyak. Ay! Ayos na ito yun at trabaho taba daw. Ay, katuan ay, nagrigat ag artista. Agasam ta ag pilay-pilay ak paya magmag na. Kan itigargar ko pa iti boses ka. Kasta nga ron ti kinasirib ta. Mayato yan. Iso nga ita, adamanin insang peta na imas asidain ta. Bangaos. Agsigang taman itatuyang. Ban ba daw? Mala, ag tinulong tangag lutaw, tanay, rabieng. Ano to yang? Tataba daw. Sa dino ti pagtrabahuan niyaw. Apay nga inal daw kayo arumrumwar. Kan parbangon pa'y nurumwar kayaw. Sagat ka na yun kayo amarabyan. Ag-drive ka gide, kwaraw, di ka sumanaw. Ato nga minti makadlaw, tataba daw. Takanayon kayo nga wani di balayyaw. Di kan sumanaw ko na, may. Abay, dakasaya ti agdamag. Kituan, di ta pa nagmanihawm tinto na rem kwaraw. Mawatan na ka day. Ala, nagulima kak manlangay. Ang papapanan nyo ka day. Taparbangon pa'y lang kat rumrumwar kayaw. Sumanao ka lang ta. Mabalin ka diti sumurot iti papapanan niyaw. Sana mabalain. Agulimag kan kwaraw. Ito pa masurunakin ka. Damag ka, damag. Makaringring. Palimos ako pa niyang palimos. Ne, kasla mailasin ka. Siya, Sika tay bakat nga inikak itilimos di tadaya. Idi na minsan nga aldaw. asos sana siya. Ito limusan na ko maapavak niyang. Wan, sika lakit di dayjay. Nga magure ka. Apay nga agpiwis ka mo ton. Sana saktan siya. Apavak niyang. Sika dayjay, nasabat ka idi itidalan. Katita, nakadanon kan diti compound ko. Sana siya dayjay. Limusan na kumata na kun. Sa bagay, adu ti manglimlim ka dagitoy a panawan. Akampay idi, marigrigat daunay, tagaya man nakapigpigsada pa'y mat amanggad. Kasta dagiti nalaing, ama nga lilaw akaskan ka. Inikan ka idi iti talugasot, tamasyanakan ka. Ngamita, sanan, no dikat ipapuliskan. Gaputa day tamang laklakat ang mom. Payman,
Taumawag ak iti pulis. Taumay nakatiliwan. Tay cellphone ko. Ay, saan ka di aapo baknang ay dinak ipapulays? Oh, makitam? Ah. Limpyo ti panagsaom. Ha! Day talamang laklakat ya mom. Ay, sigay apo baknang ay sana kung nagkidaw kan ka iti limaus. Ay, Mabiit laeng, mabiit laeng. ha! Pinicturan na! Wan, kat i-post ko iti Facebook da itoy. Tapno makita da asika, kat manangan lilaw. Ay, saan ka di aapo baknang? Saan ko mapang-asay? Saan apo baknang? Pues, isardeng mon ti agpalama. Agtrabaho ka, tapno da kwartam. Adi ka day tamang laklaka ti mom. Ay, uwan apo baknang, uwan. Iti ka nito ang makita kapaya. I-post ko na talaga da ito'y ladawam. Ay, Kat si kantumot lahang tinakababae. ay uwan, saan ako ngagpalama apo baknang? Saan ay pang-asay ta di mo ko maipost tila daw hak. Saan ko maay? Nay kamatan tuyang. Awan iti oras ti panagawid ta. Inawagan na kaon. Tagawid tan. Apayaya. Ay, kuha ba daw agawid tan, tadyak kayatan ti agpalama. Anya? Intan, aglugan tan iti tricycle, agawid tan. Ngam sayang ti malimusan ta ita. Agawid tan nga rudan. Isalaysay kuntukan ka ti amin, inton nakaawid tan. Alaman langay. Alang arutan. Agawid tan. Uwan ba daw, kasta tinapasamak. Ay, pagyamanak laeng ang tadi na impos iti social media jay ladawan kaw. Aya? Ha? Santan ngagpalimaus, amangan nudakdakes pa iti mapasamak. Ngam sayang, Mike. Naglaka pagkwartaan. Saanen? Tinasaya at ngaramiden ta. Aglako talaengen iti merienda. Ket agpwisto ta di ta paraangan. Imposible nga awan gumatang. Anya? Wen badong. Sana balay. Tadamet basit kwartata. Dayjay ti pagpuunan ta. Tinalimlimusan ta ana urnong ta. Mala. No day tati ko nam. Sika ti matungpal tuyang. Ay na! Nagpasugayang tinadamag ko nga aglaklako kayo iti barbikyaw. Kan merienda, paray. Wen pare, nagduduma tila ako may kinituyang kao. Barbecue, fishball, kikiam, kanda duma pa'y paray. Adapay pansit kan ginataan. Wen no bilo-bilaw. Ay, mayat na, paray. Wen paray. Apay, naikat kayo iti pagtrap-trabaho niya. Ha? Ay, saan pare? Da kami iti imikat kinituyang ko. Ta, kayat milangan taglaklako iti barbecue kanda duma pa'y. Nasayat no kasta. Malangaron. Magtunukan iti sangapulo a barbecue tagatanga. Isuman ti sidaan mi kanibanang. Sige paray. Mangituno agaon. Na, kunak no nakaturog kan. Nga magbilbilang kagayam iti kwarta. Ay, ayos ba daw? Ha? Adamot basit ganan siya ta. Okay day to yun. Aywan, Ken amom kaday ba daw? Nagmayat tiriknak. Kasla naglagan tiriknak. Ngaglaklako talaeng iti merienda. Aya? Iso amay mayat gayam ti kastaw. Aglaklako talatan iti merienda. At least, saan tamang lukloko iti padatataaw? Amang laklaka ako na ni Apo Baknang. Aywan atuyang. Iso nga ita, day tuyong ti panggadanta. At least, nadalaw sa pagkwartaan. Good morning! Tuyang my love suswait. Nakatimpla ako ni ti kapita. Adamot ang tinapay tanita. Anya nga'y tiginatang mo at tinapay. Toy. Kita matuyang. Amo ka paboritom day, Toy. Diyak kayat deta tinapay aginatang mo. Ha?
saan ka di apandisal ti paborito mo ikape? Saanan ita? Anya nga raw ti kayat mau, ta iso ti mapan ko gatangan. Kayat ko, di adda palaman na. Na. Angam siya kung timapan gumatang. Ang mga nusabali man ng tigatangam. Apay nga ron niya gungit ka ngay. Kasano kumadyak agungag kat dinadaal mo taldaw ka? Ha? Daytoy lang tilakom at tinapay, marikwanang. Wen, Maray, pandisal kan sa Nicolas laang tinagbatay. Ay, una yan. Ado nga minti may gimatang itay. Sa nabalay tagpurchisak manan no bigat. Gatas ngay maray, adda. Naibos, ginatang dami nag. Anya, naibos amin na. Anya laangan nga ti servito'y tersinam no awan mo't Naibos nga raw, agpurchisak pailaan. Ay, agsara ka laangan. Apay ngay akas tati bagam. San ka makaawat, iti imbagak naibusan. Wano, agbinulan ka, isa ka sa tiugalay. Ha? Di ta ka man langan. Awan pa'y sirserbi makasarsarita. Wa? Nay, si kamot ti masabat ko dito'y dalan, nanatuyang. Sa dino nga tinaggapuan. Apay, nasken aya sa ludsudom no sa dinaw. Di mo ka dinakita nagapuak di tatersina ni Kwanang, ha? Ha? Ay, kastaya na. Ay, di mos usarang tamatam, si kaganay. Damagam lamay. Pasensya kayo na, saanin na maulay. Talaga sanan! Nakaungot-mutan ni nanatuyang. Awan mo't ti amok adakas nga naramid ka. Aw, apay amul-mulagatan naklatan ganay. Aglisi ka man di tadalan ko. Ha? Naglawa mo't ti dalan, nana? Anya ko man nalawa. Dito yung araw, di kayat ko at agnahan. Ala, aglisi ka! Ha? Marikwanang! Marikwanang! Adak ditoy, apay aya. Ay gumatangak man iti kape. Kapilaan. Wan maray. Nay, apay ngay akas tatit suram. Kasla saan ka pa yan na makaisam? Kasano, makapaasar mo ngamin ni Marituyang. Apay, anya manintiin naramid na aya. May gimatang itay, kat naibos tilakok. Ay, kas jay katimbaganan, agsaraak ka naun. Imbagam kumaa anagatangan. Kas tangar timbagak, ngam di mo makawawat. Isupay kati makaungutan. Ay kahit paspasen siya amlatan, maray. Ay, naibusan ti pasensyak, Maray. Kanayon lakas jay. Mabalin mo't ngay baganay tinasayaan. Jay, awan ka diti madmadlaw mo kininanatuyang. Kas kumaitian niya, ganay. Nasabat ko ngamin itay. Makapungpungtot kitay. Awan mo takas nga naramid ko kinkwana. Aya, Won, Jay. ay, amangan mo't no at da kaapa na Wano, nagapad na kinitataba daw. Inton umay ni nanatuyang diti paradaan tayaw. Jakon iluglugan. Amangan no, kagura nagtumalain. No di mo kayat, di siya klatan. Nasaysaya at pa, Jay. Tapno, mapadasam mal, tinapadasam. Saya ta si Mangput Kantuyang. Sa di no man ti papanam si kabadaw. Iyay, kunakon kat agpungpungtot manayin. Sa di no ti papanam kunak. Mapanak ije bangkag ta. Anya ngay tarami-dami jay. Anya kumangay. Mapanak agmula Naimbag ijay, tawan ti mangungungit kanyak. Ay sana mabalay. Apay kumatasan ngay. Tapno adda pagpungpungtutan di ti balay kas tagaday. Nagturad ka namang sungba-sungbat kanyak ita si kabadaw. Ay, day tabusis mo ato yang. Nakapigpig sa. Ha? Mga no adda makangagkin ka kaaruba. Sakto pa iti mapadakas. Isla ni Marituyang day tanda di taparaangan Anya nga tamanan ti ibagana. Naimbagngal daw mo, maribanang. Kastamot kan ka, Maray. Apay anasapa ka nga imay. Umayak man makiinnistoryakan ka, maray. Napan ngamin ni Badong ijay bangkag.
awan ti kadwak ije balay may. Ay, pasensya kan amare. Ngem saan amabalin ang makiinistoryaken ka iti maysa nga aldaw. Adupay nga maintenaskan nga aramidag. Mapanak makitsenda, kan agluto ak iti kanan ni Enteng into nagawid. Na, kaslasan tamot nga kumarin ano kasta? Nay, apay nga'y ang makapungtot ka, Agin bibisi ka manan. na, Nakitak to pa'y nagmayat ti kakatawanyo kini Marikwan ang ije tirsina na idikalman. wen no idikalman. No ita, mapan mo pa'y latulungan ni pari badong nga agmula iti bangkagyaw. Tapno adamot maitulong mo kan kwa na. Umay kantulangan inton malam. Na, nagturod kamutan amang ibaon kanyak, Maribanang. Saan ka nga ibabaon, marituyang? Ibagbagak laeng tirumbang nga aramidem. Nasaysaya at matlaang natulungan pa'y ni pari badong. Agin nistoryatan to inton malam. Sanaon, di ta ka man langan. Nasabat ko ni Marituyang itay. Apay, naggapo dito'y balay. Katuan, Apay, akas titirupa na. Nagapa kayo manin anya. ay saan ko nga inapainteng. Imbagak lang ba't nga awan oras ko ang makiinistoryakon ko ana, tamapanak pa'y makitsenda, kan agluto akto iti kanam. Kasta aya. Wen, Amangan mo't no agul-ulbud ka, dungaw. na, apay ko mga agulbudak. Pudnaw, asaan kami anagapa. Ni Marituyang lang tinasakit tinakam na kanya. Amangan mo't no makaungat ka ngamin anang ibagakan ko na. Ay, saan, inteng? Isupay kit di ati makaungat kanya. Aya. Na. Amangan no pud no jeda magmaipapan ka ni Marituyang. Anya dayta. Ay, kwa, saan mo nadamagan? Nagsagana ka tayong kakit makitsinda. Chay, minanat po yung samat deta sumungag. Iwan nga agpaisaw. Anya iti aramidin na dito'y paradaan. Mapansiguro yung sintro Si Kanti makamu ang makisaritakan ko na. Umisbuak pa ikit Agawam! Why? Mapanak ijay ilay, kwaraw. Asino tinakapila, ta iso ti pagluganak. Siyak! Anya iti aramidin nyo ijay. Na, apaya sa ludsudong pailaan. Ah, Ang mga no nagbuntog man nanday ta tricycle mau, kat inton malum ta makadanon ijay sintraw. saan mo ta? Kahit tanya pa'y lang ordan aramidam, agrubat tangarudo na. Apay ngay makaungat kayaw. Mabalin mo't nga ibagayo itinasaya. Aha, nagado ka nga momon, kwaraw! Yay! Chay, kumusta nga iti panangitulod mo kininanatuyang ijisintraw? Saan mo nadamagan? Apay, pinagsasawan na ka, Chay? Marurudak. Nagbuntog ka no ti tricycle kaw. Kahit Dandan ni patayaba kaon. anyang iti naramid baw? Nagpakumbabaklat na Uray no ado ti dakas ngayong bagbagana may papaniti tricycle kaw. Intulot ko latay tinapanan na. Kunaklaki din no kinabil mo, Chay. Nakakaasi matakabilak Kat maganap na ata, nangiwat mo't nga main. Kan nagtangsay. Sana nasaya ti kasta, gani. Respeto tayo latta tinataangan No siyak, jak iluglugan ang ninanatuyang iti tricycle ka. Pagsasawan nagtumanay. Anya tar aramidam badong, di ka pala naginaw kung naglutaw. Nabanuga nga rod tuyang. Si kapay lang at aglutaw. Nabanuga mag. Apay ayakas ta ka tuyang. Awan mo't tan tinasayat arumbar di tangiwat mau. Di talagong unget ang tararamidam. Asino kumatisan ama kaungat iti kastangar aramidam? Naa, tuyang awan dagas nga aramidag Di mo orayan ang maumaakin ka. Ginaksong basong batan badong! Di tangiwat mau. Di ko na mga ta, husto ka kanayaw. Gatuan mag! Na, Anay ikaw. Aping, anay! Aping nagsipat ka! Bakang pailaing no apay? Gaputan nagngiwat ka tuyang. Kurang pa'y daytat na. Anay ka!
Kapitan! Agsagana ka! Ireklamo ka kini Kapitan! 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 Ay natar aramidam dito barangay hul aya. Umay ko ireklamo ni Badong, Kapitan. Kita tingiwat ko as sinipat na itinagpigsa. Pasaw. Medyo na damage. Ay, madiday ta nga inaramid na. Ay, gani! Umay ka man, tada pangibaunakan ka. Kapitan! Darason! Anya di pa aramid mo kanya, Kapitan. Kaya pa, hindi pari ba daw? Tatabadaw! Tatabadaw! Anya ti bagam ko araw. Mapan kayo kanoy di barangay haul ko na ni Anggal. Inreklamo da kayo ni Nana Tuyang. Deta lang ti bagam. Ha? Apay nga na kinabil mo ni Nana Tuyang. Kasanumat nga main, nakangiw-ngiwat. Inaldaw nga ungay. Uray da kami nga raod. Pinagsasawan na kami. Nalabos mo't nga minain. Iso at sinipat ko na. Uray simple labanag, pagbalin ng nakidin na komplikadaw. Si kamot ti lumabas ti Tersena, kwarog. Naggapwam. Di talang ngayon ni Tata Badaw. Nagreklamo ngamin ni Nana Tuyang di barangay haul. Takinabil ka nun ni Tata Badaw. Ne, apay kano akinabil na. Una, tanag-ngiwat ka noonay ni Nana Tuyang. Uray da kaming tupay di paradaan. Pinagsasawan na kami. Ay, uray siyak matlaang. Nagado ti dakas ngayon balbalikas na kanyak. Namupay da di Nana Tuyang. Uray ni Ganay. Kagurgura na ni Nana Tuyang. Agsasarita da kadita, kwarog. Wen siguro Umaymot ni Tata Badaw. No kasta umaya mamakidangag. Una, intayaw. Yan tangay kumplito tayon. Rog yan tayon. Asulbaran ti parikot iti nagbatan na marito yan ken paribadaw. Si kaparay. Apay nga asinipat mo tingiwat ni Maritoyang. Kita yung tilangan na. Napunwanak nga minan, paray. Nangiwat unay ni Tuyang. Kanayon niya ungay. Ken simple lang nga banag, pagbalinan na komplikadaw. Tasyak pa'y ti pabasulam, Badong. Hoy, tapno amaw. Day tangiwat mo ti problema, Tuyang. Di mo amo kontrolin. Kunyag paisaw, nanatuyang. Saan ka day, pinagsasawan nakmat idi na minsan? Awan mo dagas nga inaramid ka, nagalas ti pa nagsasawam kanyak, nana. Ay, agdal na kasi kaganay. San ka akaraman ditaw? Marituyang, pudno mo ti kinuna ni Kabadong. Day tangiwat mo ti problema. Kan uray siyak, pinagsasawan nak, idi awan magatang mo di tersenak. Nagsakit pa timbal balikas mo kanyak iday. Di ka pulos in reklamaw. Kat idinapan kamot ijay balay, tapno makiin nistorya ko makanyak. Kasta unay ti unget mo, idi imbagak nga adu ti rumbang nga asikaswag ijay balay. Ay, kwa, maray. Ano ti makunam iti na ibagada Maritoyang. Ay, pudno amin nga imbagada, Kapitan. No kasta. Day tangiwat mo talaga ti problema, Maray. Agbalbaliw kan. Tapno saan nakaaguraan dagiti kabarangayan tayaw. Kain, saan nakaakabilin ni Paribadaw. Si Kamat Paray. Saan mo't basta kabilam ni Marituyang takaasimit. Uwain, paray. Uwan, Kapitan. Agbalbaliw akaun. Ay, agringkan, agsapan. Nakariingan dagiti karuba, ngam nakaturong kapailaeng, hoy! Awan matlat aramidog. Kat mapan kagmulay di bangkag Masadutak, si kalaktan ati mapan. May ibus nga ro, dan di bagas tatuyang. Sa dinongay, ti pangalaan ta iti igatang ta. Kasano kumaasan ang maibos, kat di mo amot aginaw. Anya, ajak amo ti aginaw. Inaramid ka ti panaginaw, ngam kurang na ta. Si kaano mapan kag mula.
Basta di nakpakibiyangan. Makauman day tang style mo, tuyang. Ag Facebook ak man kit day. Na, Ay, apay, mabsog kaya iti ka Facebook mo. day talang arod tiliw-liwak. Malakit din. Naggunay kantaing kay Jay Bangkag. Tapa man asumangput ka, agluto kanto pa'y. Anya, siyak lang nga rudon ti mapanidi bangkag ta. Siyak pa'y laeng ti paglutwam. Simang pamalangan na ti computer set nga in-order ka. Agpakunek aklangan iti wifi. Ay, mabit man lang ta picturak ti computer set. Kalpasan na, ipus ko iti Facebook. Aday ta. Kargaak iti caption na. Katas ng online selling at Saray store. Aday ta. Ipus ko man. Marikwanang, adda ka dita. Awan, adak dito. Anyat umay mo gatangan aya. May sakilo nga asukar, Maray. Day talaang. Wun. Mabitlaang, tayalaang ka. Nay, anya day ta nakaparabaw di talamisaan mo, Maray. Ni, kasla computer set, Mike. Wen, computer set data. Kagat-gatang ko, Maray. Yamot salsalud-suden no kagat-gatang mo. Uray saan mo sa lunsudan, ibagaklat tamat, Maray. Yag mo ki din gigagatangag tagawid akaw. Na, apay akas na tilang nga managawid. Na, kasla makungungit ka. Pasikat day jay amarikwanang. Anya manan, timpasikat na kin ka. Ipaspasikat na kit din ti baro a computer set na. Kahit umapal ka. Ay saan? Na, Apay ko mga umapalak ngay. Di oray awan computer set ka. Tinapatag manganak 3 times a day. na, ti bagam kiday, umapal ka. Kita day toy. In my day na pay gayam ti computer set na. Kita man. Day tunay. Kita. Na, huwanyag pa iso niya. Katas ng online selling at sari-sari store. Kung na matitik option na. San ka di naglawag ngagpaspasikat? Awan mo dakis na, iti impos na, tuyang. Okay lang mat no impos na ti computer set na, aginatang na, tanagrig-grigatan na may. Enteng, ayan ti tsinelas ko. Sa dino ti papanamdungaw. Ay kat, mapanak man di tatersena ni Marikwanang. Mapanak man makiusar iti kabarbaro a computer set na. Ay, kan ambum inteng, nagpakunik pa'y gayam iti wifi na. Iso ang mabalin ti agbuya iti computer na. Na, asinsado na. Ay, hawin taam mo na ngamin ti dumiskarte. Ada sari-sari store na. Agtrab-trabaho ijay barangay hall. Kan, agon online selling pay. Bilibak nga rod kan kuha na dungaw. No saan nga agduty di barangay hall. Mapan mangi deliver iti orders dagiti suki na. Ura iti kabangi baga barangay. Nakitam jay impose na itaylaan. Na, saan man? Anya ay day tanga impos na. Ay jay kabarbaro a cellphone na. Latest model kat. 19,000 ka no ti pananggatang na. Agasa man ta makagatang pa iti cellphone akas takangina. Siya kapitan. 700 pesos only ti kipad a cellphone ko. Ay kat agpanunot ka iti mabalinta a pagkwartaan, inteng. Ibagam to kanyak, inton sumangputa. Agawid ka inton alas 12. Kasi kati agluto iti kaninta.
Nakitam ti impos ni kumarim akwanang tuyang. Anya nga impos na. Ti kabarbaro a cellphone na, ken washing machine na. Anya kumaita. Ay nadyak kasapulan ti washing machine. Tamabalin mo't nga aglabaak ang manu-manaw. Awan pa'y gastos. Kan imbes nga igatang ko iti nginginaan na cellphone, igatang kulangan iti kanenta. Ti kunam day awan kwartata, iso asaan ka ang makagatang tuyang. Kasi numit nga men, day talag silsilpon kan matmaturog ter aramidam. Oho, pasikat kit di aday di akwanang. Umapal ka man eh. Abay ko mga umapalak ngay. Day tatunom. Madlaw nga umapal ka kinkwana. Talaga nga min niya asinsadaw ni Marikwanang. Sanak nga umapal, period. Ayawan mon tuyang. Ekspektara nga ramidam nga inspirasyon ni Marikwanang. Tapno aggagit kamay. Ngam saan mo't gayam? Oho, apay ko mga agbalin nga inspirasyon ko da di abaak. Kat pasikat mo. Apay, masapol nga ipos na amin ti kabarbaro agamit na. Uwa! Mabalin ti makikunik iti wifi, kagawad. Sige laang, kwarog. Uray siya kagawad. Makikunikak mamay tapno maka-facebookak. Dahito ti password ti wifi ko. Ganay, di warwaras Wan, di kagdanag, kagawad. Padasin mi man no napigsamot lang ti signal ti wifi mo kagawad. Ay wala, napigsa ti signal na. Nay. Ha? Unyak pa siya. Naglukat adagos ti Facebook ko Uray siya, ganay. Ha? Yay. Nyan ti bahanang madyagat kataway, jay kagawad. Wan, adda ni Antem di tao Ha? magbuy-buya iti Korean movies. Ay? Husto matkit di Tawan mo tararamidan na di balay da, iti kastoy nga oras. Kawamat, kwarog. Inayabam ko mamot ani nanatuyang kagawad. Un nga raw, kagawad. Ang mga nagpasugnod da jay kada kayaw. Tinegsakmat nga umay dito tersenak, nawan taramidan na. Ngam, di maimay. Busy siguro Naimbaggal daw mo. Gumatangak man iti may sakilo a mantika, maray. Mabit lang tayalaan ka. Ne, kabarbaro manen ta silpon mo Ay, wan, maray. Kagatgatang ko laeng. 19,000 ti pinanggatang ko, maray. Ha? Nagnginamutan? Wan, nangina talaga ti kasta. New model kan high quality a cellphone. Sayang lang ti kwarta. No siyak ti si kamaray. Igatang kulaangan iti bagas ken si daun may kinibadung ko. Apay nga yakastamot ti ibagbaga, marituyang. Ha? Na, gimatang kapay gayam iti ado amasitas. Ay, sayang lang ti kwarta maray. No siyak ti sika. Igatang kulangan iti kapay ken tinapay may kinibadung ko. Nay, anyat kayat mo asawan, marituyang. Ay, awan, maray. Basol ko pa'y ayan no saan kayo ang makagatang itinginginaan nga usaryaw. Katsyak, kabalak. Basol ko ayan no pulos nga wang kwartayaw. Adaya imbagak abasol mo. Kasano mga main katsadot ka? Nagpuskol mo tan tarupam amang ibaga sa dutak, maray. Ha? Dita ka man langan. Ay, mabit man lang, marituyang. Tuy mantika ngay, di mo alanan. Ayan jay mantika ngayong pagatang kao. Awan. Kapay ngay. Kinkasla makaungungit ka Kasanungay ngay gisak na ito'y pichay. No awan mo tinalam a mantika. Ay, sa bawa mo. Nakiapa ka man na niya. Kagurgurak na di akwa nang Na, sadot ko na nakit din kanyak. Imbagak lang mo't asayang ti kwarta ngay gatgatang na iti kumkumporme. apay nga may napakibiyangam ni Marikwanang tuyang. At dangarod kwarta na. Oho, imbagak lang mo't ti marikrik na. Ken apay ang makaungit ka, kat pudno mat asadot ka. Oray si ka. Ibagam kit dain asadotak kat agpadpada tamag.
Apay, di mo maaklon day ta, tuyang. No ko matatulungan na kajibangkag ta. Tadamot ko maigatang ta iti usar ta. Kita da mariban hanggang pariinteng. Adamot ten barbecuean da. Barbecuean? Ketuen, aglakla ko dan iti barbecue iti parangan da. Adto yan ti order mo a barbecue, Marikwanang. Agyamanak, maribanang. Awan na yaman na, Maray. At ti bayad ko, Aywan, kumusta mga ti barbecuean nyo, Maray? Adumalat gumagatam. Wen, Maray. Kanayon a maibustila ko may a barbecue. Ay, kamayat ano kasta? Hinton makaurno nga kiti pagpuunan. Mangila ko aktumet iti wagwag. Nay, wen amaray. Nasaya at day tatapno da mo pagkwartaam. Awin tapno makaurno ngakman met iti igatang ko iti kas iti computer set mo. Sige laeng maray. No kayat mo, mabalin mo't nga umay ka dito'y tersenak ta dito'y kaamangila ko iti barbecue. Ay, saanen, Maray? Ado mo't ti lumablabas ijay paraangan may. Ken may sa narigat no maising-singitak dito'y tersenam. Sapay ado tinaka-display alakom. Ay ka mabalin mo't adita sangwanan ti store ko ti pag-barbecue maray. Nasaya mo laeng ano dito'y kamangila ko. Tado ti umay gumatang dito'y tersenak. Ay, saanen, Maray? Okay akon iti pwesto. Sige nga ron. Tamang isabitak langan iti karato lang at datila ko ma-barbecue. Tapno umadaw ti customer mo, Maray. Na, itaman pa'y analagip mo adalusan day ta sewing machine mo. Adda na panunot ko apagkwartaan taba daw. No kasta, ilakom day ta, tuyang. Saan? Anya ngay, Agda itakmanin ken agripirak iti badaw. ha? Nasaya at napanunot mo day ta, tuyang. Sana balay, ikatangan ka iti usarem nga agdaet, inton mailakok di may sakal din ka. Ay, thank you badaw. No adda agbatay, gumatang kamutan iti para pukis. Agpukis ka pa'y? Ay katun tapno makaurnong ak adagaws. Kasla disidido kan ato yang. Una, tapno saan akon nga umapapal kin ni Marikwanang magatang kumutan dagiti kayat ko agatangan kasken kuana. Bravo, tuyang! Bravo! Umayak man dito'y barbecue ang maray. Ay, wen Marituyang. Agurderak man iti lima nga isaw, kandwa nga ulaw. Sige, agtugaw ka pa lang dita. Ta itunok dagiti order mo. Sige laang maray. Itaman laeng ngay may ka ditoy. Ado nga may tinagpadait iti pantalon kan nagpapukis maray. No kasta, agdadait kan agpukpukis kan. Wen maray, iso ti sideline kaw. Ay, nasaya at manta na panunot mo day tamaray. Awan pa'y ngamin ti agdadait kan agpukpukis diti barangay tayo kahit. Iso ang masapul pa lang ang mapanday jay sentraw. Wen maray, nakaamirisak ngamin, idinagapa kami kin ni Marikwanang. Ay, kat nasaya at mata, nakapagpanunot kan. Maragsakan akparakan ka, Maray. Ay na, agyaman ak maray. Ay, umay kayon to agpadait akin ni Marikwanang. Wen, Maray. Pumasyarak to iti ayan mo, no sa anak abise. Aday ta. Mabalinan. Naluton ti order mo, Maray. Sikamot ti mangala iti sawsawam dita. Adda ka din ni Nana Tuyang, tataba daw. Wen, ada ka di masapul yaw, kwaraw, ganay. Nangagmingamin nga agpukpukis gayam ni Nana Tuyang. Agpapukis kami kumakinigan eh.
Adda kayo mga kwaraw. Ganay. Agpapugis kami man, nanatuyang. Ay una. Mala, agtugaw kayo pa nga ron dita. Ano gayam ti Pukis? Si bintilaang kwaraw. Affordable daytan, kwarog. 70 pesos ko naman. Isong agpapugis kayaw. Sige, agpapukis kami, nana. Ay, una yun day tabuok mo, Inteng. Ay, agpapukis ka man, mat. Awan nga ron wayak amapan ije sentro. Bisyak ije barangay hall. Ay, saanan amasapul amapan ka ije barangay hall. Agpukpukis mat ni Maritoyan. Aya, Wan. kabalan na? Katwan, mat. Nakitam ka di tipukis da kwarog. Jepot kan gane. Uwan, nagmayat. Bagbagay da. Katwan. Ni Maritoyang tinangpukis kadakwada. Na, imbag man ta na panunot ni Marito yung data. Iso amapan kanto agpapukis kan kwana. Sige. Mapanak inton malam. Ay, mga laka iti pagbayad mo Nakababain no utang ang pailaang. Kat basit pailaang tinegosyo ni Marituyang. Ay, manungay. 70 pesos laang. 70? Sige. Ang damit sa nga gasot ko dito. Nay, marikwanang, maribanang. Imay kayo mat. Ay, imayak mare. Takayat ko nga ipa-repair da ito'y pantalon kan palda. Aya. Sige maray. Iparabaw mo latan di talamisaan. Tadaitak inton madamdama. Ay kat sika nga, marikwanang. Agpapukisak mat, mare. Ay, anya nga iti kayat mo apo kays maray. Layered. Ay, sige. Ay namaray, agyaman haktay may kalata. Uray agkakamaday dagitim bagbagakken kaidag. Libata mo nagijay, mare. Maragsakan na tadamutin sideline mo. Wen maray. Inspired by you, marikwanang. Ay, Oray siyak Marituyan. Inspired by Marikuanang. Iso nga damot ti barbecuean kan wagwagan ko. 1,000. Na, 1,500. 2,000. Ato dayta bilbilangam atuyang. Oy, ito'y aming tinaurnong ko ba daw? Manungay amin. 5,000. Wow! Kahit anya nga iti pangigatangam kada kita. Gumatangak iti rice cooker kan electric fan. Ha? Ay, isyak mo't ti gumatang iti washing machine tatuyang. Ay, finally ba daw? Makagatang tamutan iti osarta. Nay, si kamat ti lumabas dito'y paraangan may maribanang. Anya ngay day taawit mo anak kasakaw. Ay karabasa. Mapan ko man i-display iti tersena ni Marikuanang. Ay isag mamanungay day tamaray. Ada 30, ada 50. Gumatang ka, Mare. Ayun man maray, mga lakman iti maysa, tapno adda si daun mikin ni badungkaw. At to'y Mare, mangpili kan no anya ti kayat mo. Daytoy man ti alaak maray. Sige, Mare. Ay, maray, mabalin ka di nga utangak pailaan. Mare. Basta bayadam adagos no ada kwartam. Sige maray, thank you Itad kunto inton Domingaw. Sige nga road, Mare. Indakaon. Sige maray, take care. Anyat sapsapulam ay atuyang, kumalaisig ka. Ay na, adda nga rod mapukpukaw nga usarta. Manain, Wan, awan matan di kabarbaro abuneng ta. nangikabilam aya. Diya nga rod nasiputan no sa dino tinang ikabilak. Basta ti amok at dalaang ditaw.
No awan dito'y uneg, mga no da jeroar. Itay pa'y asap sa pula, ngamjak mo makita. Lagi pumano sa dinaw tinaudian ng usaram, Ay, mamangan mo't no nalipatan ijay. ha? Ay amu kon no sino tinangala. Agpabasol ka man ako nakaon. No awan dito'y balay, ang mga nuinala ni Maribanang. Isulang matilim mabas itay agsapa. Hoy, agtal na ka man. Di kagpabasol Ay, no saan ka masayangan? Siyak masayangan na. Tanagrigrigatak tiinggatang ko itinay di abunang. Adaya mo't imbaga ka sana ka masaysayangan. Tilaeng ko nak, saan ka kumangagbirok ti pabasulam, nang runa no awan ebidensyam. Oh, naawatam. Ay, Nay, apayakas tatid suram ngay may dutitersenak marituyang. Makangungot kan samay. marurudak kin ni Maribanang. Tapay may, Idilim mabas itay agsapa. Awan matan di ka barbaro abunang may. no kasta. At apam ngayon nala ni Maribanang tibunang yaw. Wag maray. Ay nasa na nasaya at tagpabasol, nawan pamanagnag mo, Maray. Sino nga'y kumatinangala? Isulaang matilim mabas ijay balay mi itangal daw. Sana balay takasaritak tuman ni Maribanang no umay ditaw. Wag maray. Ibagaman nga isubli na di tinakaw na abunang may. Tano saan? Ireklamok ijay barangay haul. Di oray asawa ti kapitan. Day talaan ka diti umay mo ibaga kanyak, Maray. Ay saan maray? Gumatangak gayam iti may sa kilo nga asukar. Day talaan. Ken may sa atuyong. Mabit lang around, taya lang ka. Marikwanang, lumabasak di Twitter senam. Sige lang, Maribanang. Ang nagkapwam aya. Di taman barangay hall. Intulod ko ti balon ni Inteng, ta sana makaawid. Busy nga men. Ay, kastaya, Maray. Ne, aguray ka marikwanang. Apay ngay akas ti panangkitam kanyak. Ay, Kaslada kayat mo nga ibaga. imay nga min ni Marituyang itay. Agad? Imbati na ka di ti bayad ti karabasa nga inala na kanya? Awan timbati na abayad. Timbaga na lang ganyak. Inalam ka no ti kabarbaro abunang dakan ni kabadong. Bunang? Wen, Maray. Inalam ka no idi kalman. Na, ananwag kumangay ti kabarbaro abunang da, kat adamat bunang may. Sikala ka no nga min ti limabas iti balay da, sakbayan na po kaw ti bunang da. Na, kat gapo ta siyak ti limabas, siyakon ti pabasulan na. Jak amo at ay jak kumarita. Ay, sa anak na agtatakaw iti bunang. Maribanang! Rumwar ka dita! Sangwan na! Oh, apay aya marituyang. Isoblime ti kabarbaro abunang may ngay nalam. Na, adda pamanagnak mo asyak tinangala? Sino nga'y kumati sa bali anangala? Kat si kamot lang ti limabas ijay balay may iti day dingal daw. Amaw nga'y lumlamang mau. Ay, marituyang, di ka agpabasol? Ha, bayadam kit din ti karabasa nga inalam. Manumo lang ay karabasa ngay nalak. Adayo anangin na ti bunang may ngay nalam, maray. Nga, Alakit dahin, isublimon ti bunang may itamot lang. ay talaga nga awan bain mo. Umay kakit din agiskandalo dito paraangan, may. Sa anak nga giskandalaw, nusan mo ngay nala ti bunang may. Awan tinalak abunang yo. Nasabat ko ni Marituyang di tadalan itay. Dito'y balay, tinaggapuan na, dungaw. Wen, At saan nyo anak kinaawatan? Tapay nga kuskusilap kanyak. ay siyak nga ron ti pabasulan na anangala iti kabarbaro abunang da. Na, ang mga no inalam nungo. Ay, sa anak nagtatakaw. Anya nga ta. Nigatangam ni Marituyang itibunang tapno agtal na.
Iti anyaga po nga gastosa. Kan maysa, saan ko nga inala ti bunangda. Marikwanang, gumatangak man iti maysa kilo abangos. Anya pa'y, Mare. Ken maysa asinigang mix. Day talaeng. Sakbay nga lak tingat gatangam. Adaman pa'y sa ludsodag, Maribanag. Anya ngay day ta, maray. Pudno ay timang mangag ko anapan nagiskandalo ni Marituyang iji balayaw. Kat ipapilit na kano asika tinangala iti bunangda. Ay, wedding nga rod, maray. Ay, mangibabain abakbaketan. Una yan di kasta nga ramid ni Marituyang. Wedding nga rod nalabas. Ipabasol na kit din kat awan mo ti pamanaknak na asyak tinangala iti bunangda. Day tangarod kat ti madikang kwana. Kaslay din namin sana napanak iji balayda. Siya kat ti pagpabasulan na nanangala iti pares ti sinilas na. Tagayam intaray ti aso da. Ay, maminsan pa'y nga umay agis skandalo ijay balay. Ipabarangay kon at talaga. Adumutan tinalata ganay. Ang mga nusanta mabagkat na kita. Agawid tang roder ajay. Mun nga raud. Mabalina na pagsungrod taday tayo ti may salawas. Ha? Chip, Aw. adamat po nang dita po unti kayaw. Ha? Ayun nga agpaisaw. Sino ay ti aking bunang iti dayta? Aglat-lati mo tayo, Chip. Ha? Angam kasla ka barbaro pa'y man. Kita am dagito'y naurnong abulong di tawi. Ay, ang mga nuad da imay nangayaw, kat nalipatan na nga inala day tabo nang. Nalabi, takasta. Alang da day tabo nang, mabalin pa'y amausar day ta. Ha? Ngam, saan tamat ngam amaw no asino takin ko ka. Ay katibati tayo di barangay hula. Wenno iji tersina ni kagawad kwa nang. Tano asino man ti mapukpukawan ni tibunang. Ijay nanton nga laan. Anak wanang. At dagatangam, kwarog. Awan, umay mila ibati dito'y tersinam da ito'y bunang nga nabirukan mi di bantay. Aw, dito aw, kagawad. Nay, kabarbaro mo't day tabunag. Wen, kagawad yung aglat-lati mo tin. Nangalaan nyo ngay. Nakita mi iti punti kayo iji nagkaiwan may. Panagkunami kat nalipatan siya aking kukwa. Ay, amangan no day tatay bunang da Marituyang abirbirukan na. Ha? No kasta? Mapukpukaw ti bunang da? Wan, Amang ano iso dahi tao, kagawad. na, una nga ta. Sapay ni Maribanang ti papabasulan na nangala. Mala, ibati mi nga ruden dito'y tersinam da ito'y abunang. Itadyon tulatan kininana tuyang. Tasaan mi amasangot ti mapanje balayda. Nala, idisuyulat taditan. Naimbag tay may kadito'y tersenak kabadaw. Ada ka di iba gamaray. Makitam day tabunang nga nakaparabaw di talamisaan kaw. Ha? Mingminga man na nasayaat. Nukukwayo day ta. Ha? Unyag paiso Dahito'y madjebuna nga mapukpukaw. Ngam, apay nga ngaglalati matan. Kawan ata nasarakan da kwarog kan gani day ta iji nagkayo da. Ay, no kasta. Nalipatan nga ron nito yang inyawit itinapan na ngayaw. Kawan siguro Ay, yes kay. Ni pa'y mo't maribanang tatapon na nangalay ti daytoy abunayn. Ay, nalipatan na mo't gayam nga inyawit itinapan na ngayaw. Nala, Ay, yawid mo day tan, kabadaw. Tapno sardangan matan ni Marituyang ni Maribana nga pagpabasulag. Mangibabain da dya tuyang. Dito lang kami nagpapabasol tiyan muna. Bagbagam tulatan Ure bagbaga, di nakmadla dingdinggan. Day tatirigat na. Sige nga rodan, Maray. Agawid akaw. Nay, bunang matday tay gamaw ba daw? Wayne, dito dya mapukpukaw abuneng ta. No kasta,
Insublimot laang ni Maribanang. Na. Kunakon kay. Na. Mabutang siguro nga ipabarangay kaw. Iso nga insublina. Saan ni Maribanang tinang isubli iti dayta, tuyang. Inalag iti tirsina ni Marikuanang. Nasarakan da kwarog ken gani iti napadda ng ayaw. Kat imbati da iti tirsina ni Marikuanang. Ha? Aywan gayam. Malagip kaun. Nalipatak nga inyawid day tabunang idinapanak ng ayaw. Oh, makitam dayta nga ugalim. Nagalas. Pinabasol mo pa ni Maribanang nga nagtakaw. Ay, nalipatak nga agpaisaw ijay bantay. Naimbag amalamaw, Kapitan. Kastamad mare. Anat gagaram. Kaya't ko kumamakasarita ni Maribanang, Ay, Kapitan. sus. Dapat ije palingke Ay, un gaya. Nabiro ka mun tayo mapukpukaw abo ng yaw. Adan, Kapitan. Nasayat. Dayta ti makagapo no apay akayat ko ang makasarita ni Maribanang. Kayat ko tagkid daw iti pamakawan na. Kadag iti maday ang naisawsawang kukunkwan na. Ay, nasaya tap nagsubli ti sigud alinangan niyo maray. Anya ngay nga oras ang makaawed, Kapitan. Ay, amang ano agaw awid da jayin. Tanasa pa nagrubat. Sige, urayek nga rudan, Kapitan. Mala, agtugaw ka. Kapi ka bay. Ay, saanin, Kapitan? Urayek laangan ni Maribanang di taparaangan niyaw. Ay, naimbag ta simangpet kan, Maribanang. Ay, no imay ka, tapno agis kandalo ka manen. Awan ti oras ko para ken ka marituyang. Jay bunang yaw amapukpukaw, nakita kiti Teresena ni Marikuanang. Mapan mo alaan ijay, tapno awan ti ado asaum kanya. Sa anak nga imay, tapno makiapa, Maray. Imayak, taumayak agkid daw iti pamakawan mo. Pasensya kan no sikat ti pinabasol ko anang alay ti buneng may. Ay na, nalipatak meten, Maray. Jak nalaglagay. Nalipatak gayam ijay bantay idinapanak ng ayaw. Nasaya at met no nalagip mon. Ay, pakawanan nak, Maray. Mapakawan nak kaday, Maray. Ay katuan Maray. Basta ikarem adimon ulitan. Ikarik, Maray. Saanen amaulay? Nasaya at met. Mala, umunag tangarod, tain tapay agkape. Ay saanen, Maray? Ay alakit din. Ada ginatang ko at tinapay ijay sentro. Agkapitapay tapno maraman na matjay tinapay aginatang kaw. Ay, ay, iwan man nga rod, Maray.